Biag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biag ti tao. Ha? Anya dito nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot din? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga roden, Rosie. Ayabam ni ading mon. Wan, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko nga aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagado mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, Gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anyangay, nakapanunot kan. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan minu ilakok tisular kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo iti baboy, no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takit ti jak kayat kin ka. Takasabaanak manin ako nak. Panawan ka man lagay. Ngamnay, Gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay kan solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di munton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasan ti magna ading. Tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading. Darasan takit ditimag na. Tapno makaawit tan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anet ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kinbalay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Win nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. May ayok tumot la dayay. Imposible ayak maalokay dayay. Ay, no ilako na kadata dayay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Iso nga rod ako nak, at tulungan nak ang mga ayok kinkwa na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi da mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Win nga raw, dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsik ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kinbalay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam.
Wen, tagawid kami nga ni Jeff probinsya. Alamon ta na yung paglasidan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutanda kita'y nakasako aban badoy di sila da. Husaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi di akawas. Ha? Ay, ala, agyaman unay madam. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatom latantan Nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't papabayadan na Basta awatom mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Ngem, nangina ti mabayadan iti kolehyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo laeng nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Gumatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos binamanok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko pa porsyentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, dayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bakay? 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kung tararamidak. Nakaplano amin naen. Pautangak iti dakkel agatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilita namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak ije plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, adda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak ammo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alain nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay.
Mapay aparparigatan pa'y latibagim nga agkay-kayaw. Kat adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na ka lang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumot kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklata. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na ka man ng ti asawa. Awatem lata. Aduo na yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka manan ako na amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito. Dito alam. Nana Susana. Alan, nawata mo. Konfirma mo da ito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babain. Kaya't da ka tulungan. Iso apapautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damot to'y balay mo. Wen Gardaw, kasapulak ka talagan. Iso apasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako minda ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kin kurang na. No kasta, imbang kuyo ti impautang da akwarta, tatang. Wen anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko na awan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mo't iti panagadal na. Lakay, awanan di kwartak! Ha? Apay? Napukaw mo? Naragrag mo ano niya? Manutin napukaw mo? Kung nagtumot kin ka kitaan ti walit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya? Kung naknoimbang ka. Saan nga road? Takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo pa'y Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pa'y. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga rod. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket alaag da ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan, barok.
No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalako man ti makamo amang pumpun no iti nagkurkurangan miken ka. Nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti apo kada tayo. Nana. Dagiti tao ang mairuruman, ti Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.